نظر چالش برانگیزه مگه نه؟ برام سوال وقتی طراحیش میکردم به چی فکر میکردم؟ شاه داریوش از این جور چیزا لذت میبرد. بهت اطمینان میدم که میشه C'è una soluzione, ovviamente. Dobbiamo colpire questi simboli nell'ordine in cui in cui li abbiamo trovati. Dai, dai. Oh. شگفت انگیز نیست؟ دیگه داشتم فکر میکردم هیچ راه حلی وجود نداره. منم یه جا همین فکر رو کردم. من متوجهم که تو فکر میکنی طراحی های من ممکنه عجیب و غریب باشن. Sì, particolari è un eufemismo colossale. نمیدونم اگه اینطوری باشه مهمه. معلومه. بعضی از اونا ممکنه باعث مرگ کسی بشه. E certo. Che ci vieta poi di pensare che l'architetta che ha fatto tutte queste trappole sia imparentata con quello che ha progettato quelle del palazzo del sultano delle sabbie del اونا tempo? مورد علاقه من. چیزی که میخوام بگم اینه که این شهر پر از عجایبیه که دنیا به چشم ندیده. میدونستم. یه هدیه تو کارگاه هم برای تو. Un regalo per noi nel